ožive pred nami podobe o Jezusovom rodstvu, ki jih globoko izraža vsaka božična pesem. Cuando se acerca el mes de diciembre, nuestro pensamiento corre hacia los preparativos navideños. Arbolitos, estatuas, regalos, dulces. Pero la Navidad es alguien más importante. Ese alguien que viene a regalarnos algo muy apreciado. Es Dios que llega para encarnarse en la historia humana y en la vida de cada uno. Preparémonos a recibir al niño Jesús, al Señor de nuestra vida. En esta preparación no puede faltar María. Ella es la estrella. Ella nos guiará y será nuestro modelo. Preparémonos alimentando en nuestro corazón los sentimientos que probó la Madre del Señor al adorar a su propio Hijo en la gruta de Belén. Po zaslugi Marijinega privoljenja je Bog lahko uresničil svoj načrt. Prepoznali ga bodo ljudje, njega, pravega in edinega Boga. S tem privoljenjem je Jezus lahko prišel na svet. Mariji da je omogočil Bogu, da se je nadel podobo človeka, ki bo prinesel svobodo vsem ljudem. Pričeli smo nocojšnji božični koncert s pozdravom naše nebeški Materi Mariji s pesmjo Ave Maria. Avtor je Luis Tomás da Vitoria. Prisluhnimo sedaj naslednji skladba. Laudate comunes mentes. Nocoj je ena lepa noč, Janeza Močnika. Villancico, autor Andrés Rizo, King of Kings, Mirlo Rosary. Laudate
conciencia de que esta luz solamente puede y solamente quiere seguir brillando por aquellos que, por ser cristianos, continúan a través de los tiempos la obra de Dios. Daj nam, Gospod, ljubezen, ki ne mine, da bodo naše svečke vedno gorele in nikoli več ugasnile, da bodo žarele svečke v nas in svetile drugim. Kristus, blagovoli prižgati naše svečke, da bodo v tvojem templju nenehno gorele in od tebe večne luči prejemali večno luč, ki bo razsvetljevala našo temo in odganjala od nas temo sveta. Poslušali bomo iz otroških milih in dnešnih glasov Haleluja, Hizbor, tradicionalna vedenja. Kaj nam prinaša sveti večer? Franz Humans. ¿Qué le daremos al niño chiquito? Argentinska tradicionalna pesem. Božično drevo Aleksandra Meška. Alleluia, Hizbor.
Niño Jesús, junto con los ángeles y pastores, nos acercamos para contemplarte y adorarte en silencio con María, tu Madre. Te pedimos que colmes nuestros corazones de tu humildad y de tu amor. Iščimo božično veselje tam, kjer so ga našli pastirji, ob detetu, ki je Božji sin. Pripravimo mogočni prenočišče v naših srcih, da veselo prepevamo, kakor angeli v nebesih. Mi vsi ti pojemo, o dete mlado, čast, hvalo dajemo, o dete sveto. Sledijo pesmi, canción del tamborilero, Sveta noč, blažena noč, Franz Gruber, Zveličan nam je rojen, Richard Kremer.
de misericordia para quien se encuentra en el círculo vicioso del pecado, señal de amor y de consuelo para quien se siente solo y abandonado, señal pequeña y frágil, humilde y silenciosa, pero rica de la fuerza de Dios que se hizo hombre por amor. Jezus je prišel zato na svet, da bi ustvaril nov svet, kjer bo vladala pravica, kjer bo imela ljubezen zadnjo besedo, kjer se bodo ljudje ljubili med sabo in delali dobro. Začne se veliko in dolgotrajno delo Boga z ljudmi z namenom, da bi naselili nov in bratovski planet. Človek sam tega ne bi zmogel. Priti je moral sam Bog. On edini lahko resniči novo stvarstvo, kajti ljubezen prihaja iz njega. Slišali bomo tam daleč v jasno. Guayno de Navidad, Sánchez Mara. Oh
Cada noche, en cada tristeza y en cada dolor. Kiedy Jezus przyszedł na świat drużyny, Jehošić tudi družinski praznik. Praznik medsebojne dobrote, človeške topline, medsebojnega spoštovanja, bratstva i miru. Na božičnu noč zapojejo pesem o polnoči po vseh celinah, vsak v svojem jeziku. Ves svet je takrat povezan s skrivnostjo rojstva in s pesmijo, ki ga peva. Sveta noč, blažena noč. Povabimo vse člane naše družine v en sam glas, da skupaj pričujemo svetu Jezusov prihod. Zapeli nam bodo rojstvo ter tradicionalno pesem Sveta noč, blažena noč.
Agradecemos enormemente la presencia de todos ustedes por su amable colaboración y atención. Deseamos de todo corazón que en estas fiestas el divino niño presente en los brazos maternales de María bendiga a nuestras familias y permanezca como sostén de nuestra esperanza. Najvítek praznikov Božojení syn posredował mir i blagoslov, które robiło wstecz w nowym letu, wam żenił troszki mladyński zbor i pyrski zbor Samartina. Za koniec, waszego słuchnimu skladki weneckiego składatelja Antonio Vivaldi, Gloria, i powzywuje Gospodowo wielczasno. Para finalizar, escucharemos la obra del gran autor Antonio Vivaldi, Gloria, dedicado a exaltar la majestad del Señor. Gloria
in da smo danes tako zapeli. Vsak od nas je danes na svoj način doživel in doživel nekaj lepega in to zaradi tega, ker imamo dirigentko, nekaj se z nami matra in da je nekaj s to spravo. Zato, po eni strani zato, po drugi strani pa zato res presenečenje danes Figurečke in za taka lepa darila. Hvala lepa. Naročilo od našega prijatelja, pevca, brata od Lučke, Janeza, ki je klical po telefonu in je poslal ena darila za nas in eno... Dobro, sedaj ti to. No, pa pokaži. Ja, jaz ste res zadogotujem. Devi, noi siamo Cesca, devi essere njega. Daj je moj. Ulej, lahko oddamo, pa ne vsak se prvo. Kaj si mislila, da Jure bi lahko vse skupaj pa bi imeli, da bi imel kakšen pomen? Osea, che tenga un... Cari signore, spezzo che c'è della sponde, i religi cassette, il David, se no... Esto me lo manda mi hermano, no se puede abrir. Hai una tarjeta za San Martin Pivski Sport. Če dovoliš, da prebere. Oro es primera ley, según lo gallegos. Dúdalo, porque el oro europeo es bajo. Dragi moji pevci, vam želim vesele božične praznike in srečno novo leto. Janez, Barcelona, 25 agosto 06.